sam rođen u Beogradu, ali moja majka morala sa svoja dva sina mala, ja sam imao 6 meseci, moj stari brat možda 2 godine i toliko, pa zbog takvih nekih političkih uvek smo mi skloni budalaštinama. Moj otac je bio kao oficir uhapšen na osnovu rezolucije Infonbiroa. Uopšte nije. Kasnije ja sam to rehabilitovao sam ga posle njegove smrti. Nisam htio da ga diram dok je bio živ, ali posle smrti sam ga rehabilitovao i to je bila jedna smešna scena. Ja sam se strašno spremio za odbranu svoga oca. Ne za odbranu svoga oca, kako za odbranu tog načina u kome su ljudi hapšeni samo zato što su mislili svojom glavom ili su neki sumnjali da će možda onda misliti svojom glavom, pa su ih ili prevaspitavali ili hapsili, kako već to ide. Kasnije sam imao tu, eto, da tako kažem, opet u svom baksuzluku koji sam imao, sam strašno poboljevao, imao sam tuberkulozu, raznorazne komplikacije, padove, svašta i tako dalje. Vi? Da. Nisam znao. Ja sam pokretna medicinska enciklopedija. Ja kad bih vam pričao kakve sam sve bolesti imao, tu sam, ali nema veze, to je neka druga priča. За глумата. Вие уште како мал глумите? Pa, kako da kažem, mene je moja majka, prvo oni su bili borci. Moj otac je bio prvoborac, moja majka je sa 15 godina, opet su se našli nekako u oslobođenju Valjeva i došle sa mojim ocem. Ona je tražila svoga brata, nisu imali roditelje ni jedni drugi. Moja majka nije imala roditelja, moj otac nije imao majku. I onda je on nju video, tamo on je pošao da traži svoga brata u tom oslobođenom Valjevu, onda je nju poveo sa sobom i ona je bila tu u oslobađanju Beograda. Dakle, oni su imali taj odnos prema državi, društvu. Dakle, izborili su se za neko novo društvo. I onda su oni mene nekako gurali, pa onda sam se razboljevao, pa sam imao jednu operaciju, pa drugu operaciju i sad su me nekako gledali kao poluhendikepiranog, kako da mi pomoglo to dvoje izvanrednih ljudi. I onda mene obore, recimo. I hoće da me obore čak, polagao sam popravne ispite i tako. Ali na maturi profesorka iz matematike i fizike neće da me propusti, gotovo. Ja sam imao 9 jedinica, recimo. Pa sam sve polagao. Ono што ми падна на памет, имам чувство дека сите нешто глумиме во државата. Некој глуми лудило, политичарите постојано глумат, лажливци. Pogotovo što lažu maksimalno. Ne možete vi lagati, a da ne glumite to što lažete. Ali to nisu umetnici. To su jednostavno lažovi. Da, to je razlika. To je velika razlika. Znate, dobre imitatore koji opet nisu baš... Glumci. Ne, nisu sposobni da vas, kako kažem, duhovno uznemire. Da vas nečim nagrade, da vas nečim oplemene, da vas, recimo, bez obzira ili nasmeju ili rasplaču, da se vi sa njim identifikujete. Znate, ima ono što sam rekao, disciplina ili ne, ali svest i borba glumca za svoje mišljenje mora da postoji. Možda on ne dobije tu bitku, ali ako on ne razmišlja u svom smeru, ako ne razmišlja iz svoje ličnosti, kako on doživlja taj lik, teško da će biti samo oruđe reditelja. Reditelj voli, svaki dobar reditelj voli tu vrstu sukoba. Profesorka iz matematike i fizike neće da me propusti, gotovo. Ja sam imao 9 jedinica, recimo. Pa sam sve polagao.
moja razredna starešina me dovede me, recimo, kod profesorke istorije i kaže, ajde, ali on kaže, neće ništa da odgovara. Pa kaže, evo sad neko odgovara. Ja kažem, dobro. Kaže ona, bitka na Sutjesci. Postavim mi pitanje, kažem, da. Pa, odgovare. Kažem, vidite, ja sam maturant Valjevske gimnazije. Moj otac je učestvovao u bitci na Sutjesci. Mene je sramota da bilo šta drugo kažem na to pitanje. Smatram da to pitanje ne može da se postavi jednom maturantu Valjevske gimnazije. To je uvredljivo. Jel vidiš šta mi on radi? Kaže, jel vidiš šta mi on radi? Tako. Došli ga upiše mi, recimo, prelaznost. Ali ova iz matematike, fizike, nikad. I sad oni meni posle 20 godina, posle 30 godina mi priča taj moj profesor filozofije, šta se dešavalo na razrednom tom veću, ona neće da me pusti gotovo. I ovaj kaže, moja razredna starešina kaže, ali Nado, pusti ga čoveče, mislim. Ali on niš ne zna, ona je bila Hrvatica. Aha. Prolazi svake noći u isto vreme. Otko znaš? Provjerio sam. Prve, pazi da opet ne pljusneš jaga. Ti znaš kako piju švaga. Samo ja da se dočekam njegove puce. Ili strike na mesto. Jednog ukapi preko puta. Ако гледате Тихи, например, и сега ги гледате, се враќате претпоставам назад во времето. Ги гледате сите ваши другари, од Драган Николич, од Прле и така. Затоа што е тоа... Се вративте назад во времењата, како беше тоа некогаш, или се оценувавте како сте го сработили? To nas se vrati. Pa kako da kažem, nekad nas mirisi vrate u nešto, znate. Tako je. Vi osjetite, pomenuli ste malo čas trešnje, koje su skupe u pitanju. Trešnje u Македонија su 25 eura kilogram, ne znam koliko je u Srbiji. Ali kad se vi, recimo, osjetite taj miris, to vas vrati, recimo, unazad kad ste kao dečak nosili ono... Da, na uvo. Na uvo, evo. Dakle, miris isto. Tako i ovo vrati me, ali me vrati sa, naravno, setom. Jer to je, tako je isto Dragan Nikolić tako rano otišao. Poslije njega Milena. Ja se nisam ispričao sa tim ljudima. To su moji i kumovi i prijatelji, toliko bliski. Ali jednostavno nismo imali vremena da se ispričamo. Ja se sad sa vama više ispričah nego što sam sa njima. Jer mi smo radili i uvek o nečem drugom mislili. Ja sam vam mnogo dužan, zato što ste vi mene povezali sa Miljana Dravić. Da uradim intervju i ja sam uradio sa njom intervju благодарение. Hvala vama. Vama. Pa dobro da niste bili vi, teško da će, zato što to je bilo vreme kad je Miljana imala muka, još je bilo patnja Dragan Nikolić, ali to je druga tema. Ima li nekoja uloga koja što... Mogu Шекспир, знам дека уживате и во поезија. Шекспир ви е постојано тука, затоа што го сакате Шекспир или затоа што кога го читате Шекспир гледате се што се случува денес, назад, во Србија, во Македонија, значи, то се страшни текстови се. Znate šta, ja sam odigrao 12 uloga Šekspirove. A nikad nisam poželeo ni jednu.
I evo sa Unkom, kad sam radio Prospera u Buri, koja je bila divna, možda najbolja ambijentalna predstava koja se može zamisliti na Kraljičnoj plaži u Crnoj Gori. Ali Šekspir je prosto neko ko je, kao i svi veliki pisci, daroviti, su negde došli od ozgo. I on to napiše i ne kaže on tog trenutka a ovo će za 600 godina biti aktuelno. Ne. On je to napisao tog. Da. Znate, otišao je, ja sam uvijek govorio te 66. sonet i tako. To. Otišao je veliki pesnik Ljuba Simović. Mislim, kad ode neko ko vam je drag, to je veliki gubitak, ali još veći je gubitak kada ode neko ko vam je drag, a kome ste vi bili dragi. I mi smo bili tako jako, eto, imao sam tu privilegiju da me voleo. Ja pronađem jednu pesmu i zovnem ga i pročitam u pesmu, Maskane. A on kaže, jao što je to dobro. A ko je to napisao? Pa kažem, ti. On je to napisao 1980 i neke. O tim maskama, kako ljudi nose maske, pa ne zna se, pa čak ispod maske je maska i tako dalje, i tako dalje. Ono što gledaš na televiziji, to je maska, čega je to maska? A to je bilo za vreme korone, kada su svi nosili maske. I to je bilo strašno. Dakle, on nije prepoznao, on je se jako obradovao da je to dobro što sam mu pročitao, ne znajući u tom trenutku da je to on napisao. Tako sam isto pronalazio, volim da to kopam po poeziji naročito. A po Šekspiru, gde god ne treba da kopate, šta god uzmete. Isto, preslike. Ako recimo Zmaj Jova Jovanović. Pa to je neverovatno šta je on pisao pre 150 godina. Ja sam bio nedavno na Pravnom fakultetu, onda sam pročitao, kažem, evo, pošto sam rešio da dođem kod vas za vreme ovih blokada, i onda me Jova Jovanović zamolio da vam pročitam neku pesmu. Koja je apsolutno, koja se završila svaka strofa, a mi se držimo dok i ne priznaju i tako dalje. Svaka strofa se tako završi. Ili recimo pronađem to koje kaže, a tako male pesme, u deci je sveta klica. Nova moć se u njim krije. Bolji svet bi mogo nići kad bi znali razviti je. Ne znam da li ste to razumeli. Razumem. Sve razumem. Pazite što je ona. Pa zar to nije ovoj deci sada napisano? Pa ako mi ne verujemo u tu decu, kuda? Nismo se videli tolike godine i sad, evo. Izvolite. Ne treba ništa, hvala. Otkud ti u Srbiji, Iliću? Zaželeo sam se domovine. Tek tako? Nostalgija je strašno čudna stvar. Da. Posebno nostalgija za domaćim zatvorima. Zašto sam pominjao zatvor? Svi znamo da si već godinama na poternici. Ne bih bio na poternici da si mi pomogao, a molio sam te. Znaš vrlo dobro da nisam mogao da ti pomognem, da su mi ruke bile vezane. Kao što se sećaš da sam te ubeđivao da ne ulaziš u taj posao, ti si ušao, preuzeo rizik i... Zamisli, verovao sam da si mi prijatelj. Toliko si verovao da sad živiš sa mojom bivšom suprugom. Ona mi se jedina našla u bazaru, jedina. Hoće Radmila da se nađe. Zašto si me zvao? Razmišljam. Nemate tolike godine, nestao si. A onda se pojaviš baš u trenutku kad je protiv mene pokrenuta istraga.
Nemam ja s tim nikakve veze. Mada znam neke ljude koji bi voleli da te vide iza rešetaka. Pa čak neki i pod zemljom. A kakve bih ja koriste toga imao? Ne znam. Možda bi mogao da skineš optužnicu u zamenu za status zaštićenog svedoka. Ja to nikad ne bih uradio. Nikad. Prvo zbog Radmile. A onda i zbog Milene. Treba joj otac. Nebojša, znam da si bankrotirao. Da ti mnogi drže nož pod grlom. Nešto mi govori da si došao da se vadiš. Zbog čega si ti došao, Vladane? Da ti ponudim dogovor. Vrati se u Bazel i rešit ću ti sve probleme. Ali ako ne pristaneš, bojim se da nijedno obezbeđenje na svetu neće više moći da te zaštiti. Razmisli. Ovaj Voja Brajović danas, što bi mu rekao na mladиот Voja pred 50 godina, koga se zapišao na akademiju? Pa to sam vam rekao da me uvek tištila taj loš sistem vrednosti koji je bio. I ja sam učesnik 68. godine studentskih demonstracija. To je meni ostalo u duši, to je meni ostalo kao... Mi smo tada naravno bili od jednog velikog igrača izmanipulisani. Od Tito? Pa da, to je bio veliki igrač. Od ovaj Tito? Od ove što saka da vide Tito? Da, videla žaba da se konji potkivaju, pa je ona digla nogu. Dakle, ali mi smo ja sam tada osjećao ogromno zadovoljstvo da smo uspeli, da smo pobedili, da smo sprečili radnike koji su se organizovali u trojke da razbijaju naše demonstracije. Znate, to je bio sistem opšte narodna odbrana i civilna zaštita. Tako je. Tamo su dobili batine i Miloš Minić i Veljko Vlahović, koji je bio predsjednik Skupštine Jugoslavije, bio predsjednik Skupštine Srbije, tako da to je 68. godina. A mislite koliko je to daleko, u stvari koliko je to bilo blizu od te nove države koja se uspostavlja. Da, je baš tako. Dakle, kad pogledam sebe tada, uvek tu negde sebe vidim kao neko ko je propustio priliku da promeni stvari. Jedan od, naravno, ne samo ja. Ja sam niko. A, nijedan niste niko. Da. Vi ste prvenec prvaka Jugoslovensko dramsko pozorište, vi ste Voja Brajović. Mislim da je to dovoljno i od... Tako kaže Pirandello, znate. On kaže ja sam niko, ja sam onaj za koga me vi smatrate da jesam. Da. Ali dobro, to je sada druga priča. To je ta skromnost i vaša i na ljudje koji što se realizirani i koji što bukvalno pominale se. Za razliku od ono što nije go gledame. Danes gledame neizživjani ljudje, a gledame ljudje koji što dođат na vlast ne za da promenат nešto, туку само за да растурат, за да украдат. И сето тоа некако јас го врзувам со маските. Можно ли е и ние како луѓе да имаме милион маски испод нас, и под оваа пудра, и под маската, и под да е све маска. Просто неверојатно е тоа. To je ta pesma Ljube Simovića. I to je, znate, teško mi je da govorim i to je uvek izbegavam, pošto je, kako kaže Makedonija, Severna Makedonija, to kao, sad, kad bih ja rekao to... Makedonija, kažeš? Ne, hoću da kažem, kad bih rekao, to je isto kao neka moja
kuća moje rodbine, ne znam da se pogrešno ne shvati. Kuća mojih rođaka, kuća mojih najbližih. I ne želim da ih uznemiravam problemima koje imam u mojoj kući. Izbegavam to. Išao pa se žalio tamo, ili ne znam nešto. U Skoplju. Da. Išao pa se žalio u Skoplju. Ali je činjenica da u jednom demokratskom sistemu se dešavaju, nažalost, jako pogrešne stvari. Znate, vi imate u demokratskom sistemu sasvim od jedne normalne administracije, da tako kažem, države, došlo je do izbora i sad na tim izborima je pobedila jedna stranka, jedna struja. I to je legitimno i to je za čestitanje i tako. E sad, ta struja ne manipuliše ili recimo ne sprečava protivnike u svojinama, nego manipuliše upravo svojim glasačima. Manipuliše ih tako što ih korumpira. Manipuliše ih što ih laže. Manipuliše tako što postoji neka izvesna odgovornost, dakle, da ne kažem pretnja, šta će da rade. To su ti takozvani jako veliki i bojim se da ne kažem dramatični problemi u društvu. Ksenija? Izvini, imam neki vrlo važan sastanak, nema mnogo vremena. Vatru, svoju vatru. Hvala najviše. Imaš neke informacije o doušniku? Znam ko je. Stani. Ne mrdaj. Znate šta, mislim da smo mi najveći neprijatelj sami sebi. Mi volimo da tražimo neprijatelje, imali smo ih, ne kažem da nije toga falilo. Isto i nije. Ali ako neko može da ima taj nadimak samojedi, znate, mi najviše vidimo neprijatelje u sebi i stvaramo u sebi neprijatelje. Ja ne znam odakle je to poteklo, možda zato, da tako kažem, u odbranu naših nacija, što su bili vekovima prognani, što su bili vekovima van svoga ognjišta, van svoje dedovine. Svi su negde bili rasuti, u rasejanju, pa su se posle vraćali. I ne osjećaju, još uvek, ne osjećaju svoju zemlju kao jedinu svoju zemlju, svoj okoliš, svoj
narod i ostale koji nisu njegov narod kao svoje. Nego su tu privremeno... Активни сте се уште, така? И филмски се спремна, се подготвува, игравте и во Убица мог оца, меѓутоа тамо ве убија како сопруг на министерката, ако не се лажам, вие не се ни сеќавате од толку луѓе колку што имате. Што правите сега? Evo sada treba da snime jedan film sa Darkom Golovim, zove se 1970. Tako se zove film. I to je, da tako kažem, ta epoha koja je vrlo zanimljiva, da igram dedu tog jednog mladog. To je u stvari on reditelj autobiografski to pisao i to me raduje da načnemo tu temu. To je dolazak Nixona, Titon i tako dalje. Jako je zanimljivo.